Oke lur, selamat tahun baru Islam guys. Tahun baru ke umat Islam, tahun baru ke acara pakai opor sing selalu diselenggarakan ketika pas tahun baru Islam gue. Ini nang desa Plotan ke Pagaran. Ke lokasinya Kading Pagaran ke maringe muter ngidul. SMP Islam kayak ngidul terus anak gue rel Sanggreben gue Pasar Anyar belok kiri lurus terus ngono anak gue apa nih kios-kios toko-tokone kayak tokone Bos Bawu nang ngono akeh kios agen-agen mau belanja nang gue pasar Anyar. Nah baru gue belok ngalor maning terus munggah dampar maning kayak sing arah Pagaran arah Widuri lurus. Nah justru ke arah Pagaran mlebu Gang Bandeng di situ mulu nih gue. Amin.